Pemandangannya indah sekali guys. Ya, kita akan pulang menuju Palembang. Lagi dipersiapkan perahunya. Hup. Bisa naik, Pak? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Madep sana ya. Aku yang lepas ini ya. Lepas sekarang ya. Alhamdulillah. Duduk dulu, Pak. Miring ya? Cukup? Apa kurang mundur? Oke. Adek, balik ya. Dadah. Dadah. Ojang. Aman Palembang, Jang? Ayo, Jang, Palembang, Jang. Palembang. Kapan? Bismillahirrahmanirrahim. Suasana sore hari, habis turun hujan lumayan deras. Sekarang menunjukkan jam 5:55. Kita lagi maghrib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafiyah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa makanat haba'an munbatta wa kuntum azwajan thalatha wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalina wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqin 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun
بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل مسكوب وفاكهة كثيرة. Oke, kita agak berbelok. Kita mulai ke daerah yang agak sempit. Iya, nabrak hampir aja. Kita akan melintasi jembatan yang menghubungkan antara desa Outstanding dengan desa Ula Outstanding. Sekarang kita sudah memasuki rawa-rawa. Bismillahirrahmanirrahim. Tancap gas, tarik. Wow, miring. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhal dhatul akmam wal habbu dhul asfi war raihan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Masya Allah, pemandangannya indah sekali guys. السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان.
sampai kita. Nah, itu mobil kita. Alhamdulillah balik. Ada. Alhamdulillah.